ikaze nanone kuri Kigali Lion News. Mwaramutse nanone igitondo cyiza. Ni update ziba zituzanye aho ibintu byahinduye isura. Ni ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibintu bikomeje kuba agaterera nzamba maginga ya ibintu bikaba byamaze gufata isura nshya. Ni poezeho yabaye isibaniro maginga ya drone nizo ziri gucicikana kuri uriya musozi, iriya misozi ya Minembwe, aho ibintu bikomeje kugorana. Ni mu gihe turi burebere hamwe Plaine de Ruzizi, aho ibintu naho byahinduye isura. Turanyarukira Ikisangani, bivugwa ko AFC yaba igiye kureba buryo ki yafata iki kibuga cy'indege cyangwa ikaba yahagarika bidasubirwaho ibitero bikomeje ndetse no kwiyubaka gukomeye kuri kubera kuri kiriya kibuga cya Bangkok International Airport. Byinshi kuri ibi rero, reka duhamagara umuroko informo wacu aduhe idonido atubwire uko situation zihagaze, nkuko twabasezeranyije ko tutazajya tubatindira kugira ngo umenye aho situation ese bimeze bite. Ni update ziba zije zakanya gatoya, natwe duhita bagezaho updates. Mbere nane ariko reka mbaze nkushimire wahisemo kubana natwe. Ikindi kandi nawe ukitwumva bwa mbere, urebe munsi ya video ukore kuri subscribe, like nyinshi bantu bacu kugira ngo tubone recommendation, natwe tubiduha imbaraga byo kugira ngo natwe dukomeze twaguke ndetse tujye tubagezaho amakuru yizuye kandi acukumbuye. Ikaze nanone rero kuri uyu munsi wa gatanu, ni mu mpera z'icyumweru, ndetse tubibutsa ko uyu ari umunsi wa gatatu. Ibyari byitezwe ko ari agahenge byahinduye isura maginga ya abawazarendo, bakaba ariko ko bafashe agace ka Remera. Aha nakuvuga ko ariho ibirindiro bya AFC biri. Reka tuze turebe, mwagiye mubona amavideo acicikanya, njye mba nagiye mbibirebera ku Twitter, ariko biba ngombwa ko umuntu yahinyuza akareba uko situation ihagaze, tukarebera hamwe uko byifashe. Ku murongo wa telefone reka twakire Bwana Bizima. Bwana Bizima, waramutse neza? Aramutse neza. Igitondo cyiza nanone. Yego kuri twese. Berukana kuvugana mu rukerera, umbwira ngo ntago wamenye uko byari byamera neza, nta makuru yuko uri kubyumva nuko situation ihagaze. Maginga ya hamaze gucyamo, byifashe bite maginga ya? Turi kubona amavideo, wenda mwe mushaka kuba mutayabonye, y'abawazarendo bari kubyina muri biriya bice bya Plaine de Ruzizi, cyane cyane hano za Remera, bavuga ko bahafashe. Byifashe bite Bwana Bizima? Birumvikana bariya ni ibisanzwe, buri gihe urabizi neza ko hari ibyo bakora, hari intsinzi yakozwe n'abandi, cyangwa se ugasanga ari uburyo bwabo busa naho ari ukwiyubakaho morale n'ibyishimo. Ariko amakuru ahari kuri izo foto bagaragaje cyangwa video ziri gucicikana z'uko bigaruriye ari agace ka Remera, ntabwo ariko kuri ni ibisanzwe. kandi urabizi neza ko na za Pwezeru mu bihe byatambutse bajyaga bayifotoreza cyane, ugasanga berekanye amafoto yo mu gihe cyatambutse bari bafite bagihari, akaba ari byo bifashisha ku buryo ushobora kwibwira koko ari ibyabaye uwo munsi. N'ubu niko bimeze, nta makuru dufite, nta hantu basha kuvugana na benshi bahari. Ni agace n'ubundi ubona ko gasa naho kugarijwemo imirwano nk'uko bisanzwe kuva ejo, uzi ko ariko byari bimeze, ariko mu buryo bwo kwigarurira nta byabayeho. Ayo makuru nyazi neza nk'umuntu yahagazeho, ntabwo ariko kure. Yes, bajya ngo tumenye how situation, kuko natwe ano mavideo natwe nibwo bakitugeraho kugira ngo n'abakunzi bacu bakurikirana. Hari abenshi bakurikirana imbuga nkoranyambaga, urumva nimba byacicikanye ku Twitter biba byasakaye, ariko ushyizeho umucyo noneho duha ishusho yuko bimeze muri ibyo bice kuri Plaine de Ruzizi. Utubwire uko bimeze sahiye. N'ubundi urabona
urabona ko ari ibintu bisa naho n'ubundi imirwano hariya itavugwa ko hari agahenge kari buboneke cyangwa guhagarara kuri iyi saha tuvuganira. Hari ibikorwa bijyanye na deployment ubona ko ku ruhande rwa FARDC ndetse ubona ko ako gace karimo wazarendo cyane nk'uko ubona babyigamba n'ubundi muri operasiyo hari bashobora kuba bari mu bantu bagize umubare munini mu buryo ubona ko basa naho bivanye muri ziriya ntambara za Minembwe, ahubwo muri kwa gusigara mu mujyi wa Uvira mu minsi itambutse igihe bavugaga ko batazawuvamo. FARDC urabona ko isa naho yabifashishije, hari igipindi bashobora kuba barabateye mu buryo bwo kubagusha neza kugira ngo babashe kongera kugaragara mu operasiyo nk'uko byari bisanzwe imbere. Ubona ko babifashishije muri iki gice cya Rusizi ko ariho hantu harimo wazarendo benshi cyane bishoboka, bari bamaze iminsi bari mu mujyi wa Uvira, abona ko nta mirimo bafite. Bashobora kuba babifashije muri ubu buryo kuko ubona ko muri Uvira na muvoma yabo itakiri nyinshi nko mu minsi ibiri itambutse, bigaragara ko kari agace harimo wazarendo benshi cyane mu buryo bushoboka. Rero ni impande zombi ubona ko ari agace gashobora kuba kagiye kwibasirwa n'imirwano idasanzwe, kuko no mu ruhande rwa M23 hari muvoma nyinshi ya deployment hano za Bwegera na Rubanga. Utu duce turimo ingabo uburyo bushoboka, ubona ko ziryamiye amajanja rwose mu buryo bwo kwitegura ibitero bidasanzwe, kuko biravugwa ko muri kariya gace hari intwaro zikomeye ku ruhande rwa FARDC bamaze kugeza muri biriya bice bya kiriya kibaya cya Rusizi. Ubona ko hari imirwano idasanzwe bari kwitegura uburyo bashobora kuba bari kubyina intsinzi yo kwigarurira hano za Remera, ariko ahubwo ari uburyo basa n'abari gutegura operasiyo y'ibitero bikomeye bishobora kuhaba kuri uyu munsi cyangwa ejo ugereranyije na muvoma y'ingabo zihari. Yes, Bwana Bizima, mu bice by'aho ngaho birumvikana, Uvira biramutse bite? Uvira igihari ni muvoma y'ingabo ziri kujya mu operasiyo ahantu hatandukanye, ubona ko basa naho nabo basa n'abugarijwe, n'ubwo ubona bategura urugamba n'ibitero bya buri munsi. Harasa naho nabo bafite ikibazo cya deployment nyinshi zitandukanye zisa n'izirimo imirwano. Ni bwa buryo ubona utegura urugamba mu duce twinshi ariko bikaza kukugora kutumanaginga bitewe na situwasiyo urimo. Urabona ko hari amakuru ariko ingabo za M23 muri kiriya gice cya Baraka zifite kwataka mu buryo bukomeye, ubona ko nazo zishaka gusa naho zibabuza uburyo, kuko urabona ko hari ibirindiro by'ingabo nyinshi cyane zitandukanye. Biragaragara yuko rero nabo batangiye kugabaho ibitero, ubona ko bafite uburakari n'umujinya w'uko bamaze iminsi hariya mu gice cya Minembwe ndetse n'iki gice cya Zaremera batangiye kugabwaho ibitero bya buri munsi. Urabona ko nabo bagiye gusa naho babanyeganyeza kugira ngo kiriya kintu cyo gutanga ramforo cyane kuri bariya bari mu misozi hejuru ya Minembwe base naho bacika intege, babanze bahangane nabo no mu marembo y'ikigo gikomeye kuri abase naho bababuza uburyo. Rero urabona ko muri Uvira harimo ikintu kimeze nk'akajagari cy'izo operasiyo zose bari kumanaginga bibagoye. Urabona ko bifashishaga Baraka cyane mu buryo bw'iriya mirwano ibera mu Minembwe, ariko aho bivuga ko M23 nayo yabaye nk'ijya kubagaho ibitero haraza Baraka nabo basa naho bikanze. Ariyo mpamvu ubona ko hari akajagari muri Uvira cyane ko kumanaginga abari mu bice bya Remera na ziriya nce zerekeza Baraka. Ubona ko hose basa naho babaye nk'abagize ikibazo cyane, bibaye nk'ukuri kwa nyako bagakomerezaho M23 igafatiraho muri kiriya gice cya Baraka. Kumanaginga ino ntambara kuri FARDC nabo byabasa naho bibabanya akajagari ku buryo butandukanye, bitewe naho baba bahuye n'akazi kenshi ka operasiyo bari kumanaginga. Mu Minembwe byifashe bite sahiye? Mu Minembwe aho bisa naho bitameze neza muri aka kanya, bigaragare ko uvejo ariko byari byifashe, ndetse n'amagingo aya ngaya urabona ko hari ikibazo gikomeye cyane ku bitero biri kugabwa n'ubundi na FARDC ndetse higanjemo n'abarundi cyane. Urabona ko byanze bikunze iyi mirwano hariya isa naho iri buze guhindura
sisitemu nk'uko byari bisanzwe tubizi isa naho yakaze cyane ku buryo bukomeye. Urabona ko FARDC yarakaye mu buryo bukomeye, iri kugaba ibitero ikoresheje imbunda zikomeye, ndetse indege zirimo indege zitanasanzwe za kajugujugu zitari zimenyerewe gukoreshwa muri kariya gace kandi zifite ubushobozi bukomeye cyane zirimo gukoreshwa. Rero urabona ko byanze bikunze iyi ntambara iri buze guhindura isura, biri gusaba imbaraga zikomeye ku ruhande rwa M23 mu buryo bwo kugira ngo babashe kumaraginga ibitero biri kugabwa muri kariya gace ka Minembwe. Nk'ubu hano za Bidegu, Karingi ni uduce turi kugenzurwa na FARDC kandi urabizi neza mu minsi itambutse ko hagenzurwaga na M23. Aha ni ahantu kuva ejo habaye imirwano mu masaha y'ijoro idasanzwe. Byumvikana ko hari sisitemu FARDC ishobora kuba iri gukoresha hariya idasanzwe yo gukuraho network, kuko ni ikibazo cyagaragaye mu ijoro ryose iri ryakeye ndetse kugeza mu rukerera rw'umunsi, ku buryo byagoranye cyane kumanaginga ibitero bya nijoro bari biteze kuri M23 bitewe n'itumanaho ryabo ryasaga naho ritari gukoreshwa. Ni amakuru nabonye, ariko ni amakuru yari ay'ingenzi cyane ku buryo ari ibintu byagoranye cyane kuri M23 kugira ngo babashe kujera iyi ntambara ndetse n'ibitero bari biteze byo mu rukerera, kandi komunikasiyo ari ikibazo mu itumanaho ryabo risanzwe ry'ibyombo atari telefone. Rero urumva ko uburyo bahakinga ari ibintu bikomeye cyane. Ino tekinoloji bakoresheje ntabwo isanzwe, ni sisitemu ubona ko ari nshya ku ruhande rwa FARDC, kandi yabaye nkaho yari ikibazo kuri M23. Ibaze nawe kuba itumanaho ryanyu, kuba muzana ba komanda bayoboye urugamba ritabasha gukoreshwa, umuntu wese agafata umwanzuro n'igisubizo cye mu kujera urugamba bitewe n'icyerekezo arimo kubera impamvu z'itumanaho. Byabagoye rero kugira ngo baze kongera kwihuza ku mirongo. Urumva bakoresha indi sisitemu nabo nshya yabo bwite kugira ngo babashe gukomunikana, ariko byabatwaye amasaha n'umwanya, ku buryo kuba batagize ibice batakaza muri izo ntambara z'iki gitondo hari icyo kibazo cya komunikasiyo, habaye imbaraga zikomeye cyane bakoresheje. Rero urumva ko FARDC isa naho yajije rwose bidasanzwe, bisaba imbaraga zikomeye cyane kuba iri gukoresha izi ndege n'akajugujugu zidasanzwe zitaraswa byoroshye. Urumva ko harimo ikibazo cyane mu buryo bwo gushaka kuba bashaka kwigarura turiya duce twose tusa naho duporoteje Minembwe, kandi urumva ko intego yabo bashaka kwigarurira kiriya kibuga cy'indege cya Minembwe. Yes, Bwana Bizima, kereka nimba hari ikintu twaba twibagiye kukubaza wenda ukatubwira kugira ngo dusoreze aha. Ego, icyo nakongeraho ni uko hari amakuru ko M23 ifite misiyo y'uko ishaka kuba yahindura sisitemu yo kuba yagaba ibitero mu buce butandukanye cyane kandi n'umuvuduko mwinshi, ku buryo nayo ihinduraho ibijyanye n'uburyo yakoreshwaga. Urabona ko tumenyereye ko buri gihe twumva ngo yarashwe, aha n'aha bayirashe, aha n'aha bayirashe. Ishaka gukuraho icyo kintu rwose, ku buryo hari ikintu gishobora guhinduka mu minsi iri imbere hariya rwose, ku buryo dutangaza andi makuru mashya, ya bindi twari tumenyereye tuvuga ngo aka gace n'itombe, ngo aha n'itombe tudaheruka, bishobora kuza kubaho muri iyi minsi iri imbere. Yes, reka tugushimire, ukomeze n'ubundi ukurikirana uko situation imeze, n'ubundi abakunzi bacu kuba updatinga ni nk'ibisanzwe. Reka twifurize kugubwa neza. Urakoze cyane. Namwe bakunzi bacu bakadasohoka, reka tubifurize kugumya kugubwa neza, twihanganisha abari muri zone y'intambara ndetse n'abafite uburwayi. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe.